Kara je nkubaze one question. Ugasanga umuntu akavuga ngo aramwanga Pisike, you understand? Ariko kamubwira dukubite screenshot ya account ugasanga nta n'ijana afite muri konti. None kibaza inzigo ufite ku muntu niyiki? Kidumu kibido kwa kwanga ntabwo afite amafaranga yahe? Dramatina afite amafaranga yahe? Kidumu n'umutindi yahe? Dumba I swear to God, abo bose uvuga wowe urabaruta ubuzima level yawe bayishikiriyemo boza sinzi uko Kidumu n'umutindi ibyo ndabizi. Tasoko tujya kubahane. Kidumu n'umutindi nta mafaranga Kidumu afite. Soko twubahane. Kidumu nta mafaranga Dumba none Kidumu gufata uruhande rw'amafaranga. vugisha ukuri. Kidumu Dumba, you know what? Ikintu abantu batazi, you understand? Muratuma ndakara. Okay. Dumba, reka ndakubwira ikintu kimwe. You understand? Ikintu batazi in the life. Life ukuntu imeze ifite two options. You understand? Ntabwo ari buri umuntu ari umukene yavutse yemeye kuba umukene. You understand? But trust me, umukire wese ubona mwisi, umukire wese, understand? Na mukire ari mwisi aba umukire ku mafaranga ya salaire nibibaho. Nibibaho bro, trust me. Isalaire ngo salaire kukwezi ntabwo bro, nta muntu wabayeho ku isi wakijijwe n'umushahara uwo nta uba. Dumba, icyo nukuri nawe urabizi. Nibibaho nukuvuga ko we kubera wamenye ko ubukire butazazana na salaire abantu ugiye kubibuba mari. Oya. Okay, Dumba je nkubaze. You understand? I swear to God, abantu baraza gusa imbwi ariyo yose gusa ariko ukabaza naho hose nkacanza nkabaza okay, wewe wavuze nakwibye, ereka icyo nakwibye iki na jambo na rimwe yoba afise. Trust me. Ugasanga n'akantu just kumvishe histoire kakaza unzi hehe. Reka mubwire ngo abantu wemereye gukorera ibintu ngo uraza kubikora ntibabikore. Dumba kandi yavuze uva mubwire wowe Dumba byihorere. Genda kubwire gusa abo bose bavuga ubahamagare je nkaza live ukabaza ngucyo erekana na muntu numwe yovuga ngo iki no. Ariko ugasanga tuniza zindi kampanye gusa z'abantu ibiki kandi ja 100% abantu bose bamvuga nabi background n'abantu nafashije a 100%. Ariko ugasanga bagiye kugusaza uyirwe wisobanura ubusa kandi nge ndimo nabikubwiye. No Dumba ndimwo kumbwira boss. Dumba ni umugenzi ni inshuti turi kumwe so nejo abantu baranyanze kubera ngo ndi umugenzi ugenda uvuga ngo ndi umugenzi wawe kira muto ntabwo kinkunda abantu baranyanze. Okay, mubaze Dumba abo abantu bakwanze ndakubaza barakurisha se baguwa mushahara? Wabwiye Kidumu ngo ngewe nawe tuziranye dufitanye imyaka 5 Pisike naramubwiye ukuri kandi ndabivugiye hano. Ibyo twapfuye na Kidumu n'Imana irabizi ngo nuko nagurishije inzoga Montreal ninjiza abantu benshi atangura kuvuga ibijambo je mfise proof payment source je namwisha amafaranga yiwe yose. Amafaranga nishyuye Kidumu kuva watangura igiteramo na mu promoter yamwishyuye amafaranga. Ushatse tubonane ndakwereke proof. Urumva kuva watanguye umuziki nibwo bwa mbere aza muri business class aller retour. Bivuze ngo kuva Kidumu yatangira umuziki n'ubwa mbere kuva Kidumu atangura umuziki amafaranga namwishyuye ndabizi urakubita mu maguru nicyo kibazo cyawe sinshaka kuvuga. You understand Dumba? Jewe rero guceceka sometimes ndaceceka cause mbanza ukuri ndaceceka kubera
time yo ukareka umuntu akavuga ibyo avuga ibiki you understand? Kuva aho atangura umuziki kujya hanze, mbwira umunsi wabonye Kidum agenda hanze na bande yiwe, ninde umupromoter yamutwaye na bande yiwe? Dramati waramufungishije. Reka tugiye muri iyo sije rero, nta hantu na hamwe yafunze. So ibintu je ari abantu nerekanye amafaranga nishyuye Dramati bafata ku muntu, ni kubera gusa abantu je n'ubu private ndazifite ziri muri telefone. Wamuguriye imodoka y'igicupa bibeho. Ndakubwiye jewe na amafaranga namwishyuye, you understand? Kandi ugiye background na Dumba, jewe n'abahanzi benshi baje bumvise ni P-Square basaba amafaranga menshi, kandi nawe uritemwe no kuhereza example imwe. Wafatiye neza abasani b'abanyarwanda iyo baje hano bafata neza. Dumba je na service je narakubwiye nta kintu nakiba abantu biba amafaranga waninde abasani bacu b'abanyarwanda ukabafata neza. Aho nahise nguha Dumba Dumba uri murakoresha imvugo itari nziza. Bashaka kumva imvugo. Okay, Dumba umviriza rero, ubaye umukene abantu baragutuka yuko uri umukene. Uronse ubuzima bwawe ukaba ufise agakashi kawe, icyambere barakuvuga uri umujura, uri umuskama, uri umudrag dealer, uri baragwa ayo mazina yose, uri freemason, uri yose barayaguha. Ariko utarabona mu buzima bwawe bataraguhereza ayo mazina, bro, bisigura yuko uracyafise urugendo runini rwo gutambuka. You understand? Mfite abagore nka 5 birirwa muri DM yanjye, sinzi ico nzabakorera. Muri DM yanjye birirwa muri WhatsApp yanjye. Barimo baransaba nka address yawe ngo aho utuye. Umviriza we bahereze nimero yanjye, kandi ejo nzoba ndaho nyene ahantu uri, bahamagare bose bansange ama mbone imbwa iza kunzana ko uburayi. Umunsi tubonana nyereka nje ntakubwira, hamagara umwe kundi, kandi ni je nyene nzoca ndadutwara kuri polisi. Ngo umuntu yakuza no buraya oya bisika abagore bose bamwishyuza biti ndaheri. Oya reka umva Dumba, reka ndakubwiza ukuri. Simvuze kubera Instagram, simvuze kubera jewe ndi mu East Africa wa mbere nagira loan muri Canada, nagira credit muri Canada, simpanzi na credit y'imodoka mfite. Inzu ndimwo nayishuye cash, imodoka zanze zose uko ziri 5 zizi naziguze cash, ngenda muri boîte nka enjoyinga na deni mba mfite. Rero abantu bavuye East Africa sinzi heye Canada, buri umuntu yaje kurondera inoti, nta muntu yaje kwifotoza muri Canada. Abantu baravuze ngo imodoka zawe zibiri wari ufite zimwe za Mercedes Benz ngo leta yongeye kuzifatira zitwara. Ejo uraza kumva umviriza. Ubu je singenda ni ejo jengiye ejo rambona ngenda na cortege zose aho ngiye, ejo tubonanye urazibona zose, kandi plaque ubu ni P-Square 125 plaque urazibona ejo zose uko zimeze. Ejo turaba turi kumwe n'imodoka zanditseho P-Square 123 kuri plaque 5 gushika 5 urazibona ejo. Hari impamvu gasuka kwifunga ngo iki yavuze ejo nshaka ari wewe Dumba uzogaruka kwemeza abantu ejo. Ikako mbona amafaranga uzayabona amafaranga uzayampa ko kasuku mumbeshe cyo amafaranga duke. Dumba nako Kigali yarananiwe ngira ngo sanza ariko turimo turavuga ko Kigali yabishuye abantu bose apana miye.
Dumba sinzi bose babaye utumwa twebagwe alitaka kunilipa kamwambia wapi mimi si wezi. Dumba Kigael ninde Urakoze cyane kubuta munsi wono numukire wa mbere pita nyumbani, nipo nyumbani, nimekaa nyumbani, njoo upige konyagi. Ariyo Tute SK Humphrey ya je mfite konyagi mu rugo ziva muri Tanzania zikaza hano. Bisike uwo numukire wa mbere wabayeho ku isi kuva isi yaremwa w'umujene. Umukire atagira private jet akaba umukire se. Bisike ngo hafi kugira private jet. Bari kunyarigira Bisike. Bari kumbaza ngo niba email yahageze urumva batangiye kugira. Ito si kibazo. DJ Lerish Dumba DJ Lerish nawe ni mu bantu bakwanga. Okay sinari ndabizi. Wewe uzamuhagaze ndabeje. Oya uko wamaze kubivuga nabimenye ntabwo nari ndabizi so. DJ Lerish arakwanga kubi. DJ Lerish kwanga kubi. Soke ni wenyene nimba nyangase no bigenza gute. Niba ubundi nari ndimo ndazimiza ndimo ndavuga tuzamuhakazi ariko niba utazakamuharika mvugisha ukuri arakwanga uwo muhungu kabisa. Niyo mpamvu ndagukunda uvugisha. Ariko saba DJ bose ko bakwanga uzasigarana uzazabwiriza. Jewe aba DJ ndabakura muri Afrika nkabazana hano. Je anyange umuntu DJ anyange je biraje je. Uzazana agende DJ. Bisike leva message ya WhatsApp. Uchizo tugende dukemurira abandi bibazo kabyaro direba du Dumba tuvuye kuri live on telefone cause beba message bro ejo nzoga abana bako barohereza mu buryo bukomeye do sawa barimo barohereza ngo babaha amafaranga ariko Bisike amafaranga ko yakuye mu bantu wayasubije mu bantu Bisike ko nta kibazo agira oya Bisike nakubwiye abasitari bacu ubafata neza ako kantu ni bro message zirimo zirazi zo bitagahiye bro nukuvuga ngo umuntu wese uyu munsi utari buryo kubicira ibya Bisike azahita agira gute nyina Bisike dore barimo barabikora mu buryo bukomeye Bisike abantu usenge cyane ariko ndimo ndagusengera Bisike kubera ubwikiremwa muntu nje ndagushaka kwa umuntu nje ndagukunda Bisike jewe ndagukunda ariko abantu barakwanga Dumba listen Dumba jewe abantu banyanga usanga first of all umuntu akwanga just inzigo yiwe for no reason atanakuzi atananzi 100% abo bose uvuga ure usanga umuntu nta n'umunsi ndabonana nawe face to face sindamuzi nabwanzi so niyo mpamvu jewe mba life yanje mba so simba ndi ngo uyu aboya yabonekana life hano kuri live reka nishinganisha banyarwandakazi barundi kazi Bisike nama amafaranga nzayarya ntabwo nifatanyije nawe Bisike nabiba abibe mureba ntabwo ni muri konte zanyu muragaswera abanyuko urumva njewe Bisike numva amafaranga nzayarya Dumba uwo ndomi uziko ibintu urimo uravuga urumva hari abanyarwanda bahita birivinga gutyo nyine bivuze ntibumve ko ari black of course yeah hari abantu bashobora kudabirivinga gutyo
ubwo nawe babwira ibyawe. Oya jewe icyo nababwira cyo ni kimwe. PCK ni umupromota mpuzamahanga worldwide, ndetse akaba ari nawe number 1 ufite ibihembo byinshi ku bapromota njyewe nzi nyuma ya DJ Khaled. Nyuma ya DJ Khaled PCK ni ukurikira. Impamvu ze DJ Khaled ni ko we niwe muntu namenye nyiri n'umwana n'ibiki byose. PCK twagiye kugenda tumenya tukuze. Oya, no. Dumba, listen. Dumba. Jenda fuki cho bita reality, bro. Dumba, unajua shida ni kwamba mimi afadhali ataweka suku tu atuje hata kuona. Unaona, lakini wewe tunaona naga, right? Mimi unanijua, mimi tunajuana. Sasa kuna ile tu kasuku ni just friends, ule urafiki nini, unanielewa? Unaona hata wewe Dumba huko hapo. Kuna watu unaweza kukuta na wewe hawakupendi na wanakuongelea vibaya all the time. Sikia. Kwa hiyo kwenye dunia mimi nimejifunza kitu. Mimi uwaga siishi kwa ajili ya watu. Siishi kwa sababu huyu kaongea. Siishi kwa nini? Kwa sababu mwisho wa siku unaona ukifatanisha maneno ya watu unaweza kuwa maskini wa kutupwa, kwa sababu unaweza ukashindwa kufanya ya kwako kisa huyu ataongea. Unaona? Lakini kwenye maisha ni kufocus na wewe, kwa sababu unaona huko hapo zako unajilia karanga, lakini kuna mtu ambaye anaumia, anaweza kaa naumia kuona unatafuna hiyo karanga, ana hata karanga na hana hiyo karanga. Trust me. Kwa hiyo watu ni zile roho za husta, roho ya chuki nini, so unakuta roho mbaya tu zimejaa kwa watu nini. Kwa hiyo mwisho wa siku ni just mtu kufocus na maisha yako. Wana focus na maisha yako. Yeah. Kwa sababu urafocusinga na life. Babantu bakuvuga nabi, bakakuvuga nabi mu bantu. Bakubonye muri club nibo bazu bagurire Hennessy. Kandi je ndabagurira kandi ndabazi. Nzi yuko uyu ikintu kimwe nemereye ko PCK azi gukoresha amafaranga. Yafashe VIP ya Kenisoro yose agura Hennessy zari zirimo. Reka ukuri kw'Imana. So PCK reka tuvuge nabikoze just kusupportinga promoter wari yakoze event. You understand? Aho waranyemeje. Kandi no kuza muri show ni wewe wabinzaniye, ni wewe wamamagaye ngo re show zabo bose ubu unyiteza abo bantu. Oya nije waguhamagaye kabisa, nije waguhamagaye. PCK tugira icyo tuvuga kuri concert abaryari ya ubwira kantu gasha utazi wewe kasuku PCK, mubwire ibintu PCK bamuvuga nabe, mvuga ibyo ariko kamubwire ibintu bimwe. PCK namubwiye ahure na Debeni, nabwiye Debeni ahure na PCK basangire. Debeni aranga. PCK uzi ibintu yakoze? Yampaye ibihumbi 10 mbishire Debeni ngo just yemere basangire. Yemere basangire? Uhure. Umusitari cyane PCK aramubwiye ati we nakugura. PCK ntago yagura gusangira n'umuntu, ndabizi. PCK ndi oya ntabwo yakuze gusanya n'umuntu, yaravuze ati niba udashaka guhura nanjye njyewe ndashyiraho ibihumbi 10 duhure kubera ufite price. Debeni twicaye aramufasha kugenda ugura amakara. Twicaye hasi na Debeni PCK ari hariya yishyuye ibihumbi 10 turaje tutatwigere twagoya turagenda, ariko PCK yetse Debeni nubwo Debeni yagiye yiyemera ko ngushaka nakubona. Dumba reka tuganire ku gitaramo PCK Israel mbonye sasa byane izoba le 16 August 16. Yeah, izoba Ottawa. Ubita Lucas Ni May le 17 muri Ottawa, le 25 May izoba Montreal. Yego. Ni bice duhishemo muri zo concert zose za gospel. Abantu baze baririmbe bita Imana, bumviriza Imana, so waenjoy neno la Mungu. PCK anatumira abantu kumva Imana. Waenjoy neno la Mungu nini, japokuwa ni biashara, watakuja na hela, walipe hela, maana mimi nataka hela.
So nyuma yaho se nabiri ibitaramo biri Sakila uzakora iyo May iheze nzotangura preparation ya birthday yanje. Shaka nkore birthday uyu Dumba niwe azoba MC kuri iyo birthday. Niyo aba kuri iyo niwe kwara amafaranga. Ya unyishu none PCK ishuri 15,000 ndaza nkaba MC. Baje izoba le 12 juin. Uzayanyishu 15,000. 15,000 kuba MC wawe uzabe kuri birthday yawe uzabinyishura. None se sama amafaranga umuntu ajyana muri boîte agasigara muri club bro. Ako PCK nanjye boxing Babona niwe babaye nimero niyo baye